papagayam. At to'y ti pagayam yu, Remelin Olaya. Amang isabot kada kayo ti daytoy nga kansyon ano pauluan. Dakkel panagtalek ko kenka. Malagip mo kadi diin kariken ka. To'y pamatek ko din pupulos agpating ka. Lugtam to'y puso sikatipit-pitik na taladawa tilinaon na. Ito metlang nga ta lumamiis day tarik na. Ket di agbaliw panagayat mo kanya. Tano siya panumpalan saksik ti Diyos Apo ana marswa. Di ka ikulbo mauyos man daytoy biyak ko. Naindaglan nga ayan itibay ko ken ka. Napudno awan ti dwa-dwa na tungo dinto agpatingga. Raraemen ka dakkel panagdalek ko ken ka. Ay wanam ko man to'y pusok kastakmet ken ka. Daytoy ket tinutar ni ating Melody Santiago. Maibilang iti Volume 4 album iti The Voice International. Akinansyon met to'y mo iti biyangyo. Sapay kadi kagayem tay payo ti suportayo. Agdiyos sakit agina. Ito metlang nga ta lumamiis day tarik na. Ket di agbaliw panagayat mo kanyak. Tano siya panumpalan saksik ti Diyos Apo ana